Thutha wa kwĩhĩtithio mũthenya wa mwambĩrĩrio, ma-MC ya mbunge ya Nyamira nimeranĩire kũruta wĩra ta ũrĩa mehokeirwo nĩ aikia a kura. Nimathurĩte Spika wa mbunge gũthurwo akĩiyũkia ũhotani ũcio na ikĩrĩka rĩa mbere akĩgwatĩra kura 26. Having been elected as Speaker of the County Assembly of Nyamira. Spika uyu egutungata bunge no kwa ihinda rĩa mĩaka 5. I'm also a member of this assembly. I served here from 2017 to 2022, serving the people of Manga Ward as an MCA. And again, the honorable members of this assembly found it fit to give me an opportunity to serve again as their speaker. I'll ensure there is unity of purpose to serve the people of Nyamira. Gatagati ka aria ukiro arashindanaga nao kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩu gĩa Spika nĩ ũrĩa ũrarĩ gĩturwa-inĩ kĩu mbunge-inĩ hĩtũku hamwe na angĩ atatũ. Thaddeus Nyambaro ũrĩa nĩ MCA wa Ekeronyo niwe ũthurĩtwo ta mũnini wa Spika na kura 29. Having been elected as a Deputy Speaker of the County Assembly of Nyamira. Maya magĩthiĩ na mbere nakuo kaunti-inĩ ya Nandi, kĩhĩtahĩtano gĩa Spika wa mbunge kĩgucĩrĩirie andũ 16. Gĩturwa gĩkĩ nĩ kĩrehete ũrugarĩ mũnene gatagatĩ wa aikari makiuga marenda kiume gatagatĩ-inĩ ka ma-MC arĩa athure nĩ mũingĩ no ti mareherwo mũndũ ũrendekithio kuma nja wa mbunge. Tunataka kwamba Nandi County hasa ma-MCA wetu watuletee Spika ambaye hawatakuwa anasimamiwa na executive wetu kama governor ama wajumbe. Tunataka Spika ambaye ni independent mind, kwa sababu tumeona kuna wengine wamekuwa kwenye serikali ya county na wamerudi, wengine walikuwa kwa national government. Anataka kuwa Spika wa Nandi County, na wengine wanasema wametumwa kutoka juu, wengine wanasema governor wanamtaka. Kwa hiyo tunaomba ma-MCAs wajitoe kabisa kwa hiyo kamba ya ambayo umewekewa na executive wetu katika Nandi, wakuwe independent mind, watafute Spika ambaye wenyewe wamechakua. Hatutaki Spika ambaye pia atakuja kuwa compromise na ma-executive wetu. Hili pesa ambaye ingekuja kwa ground itapotelea hapa katikati kwa ajili ya Spika anakontroliwa na executive. Hatutaki kitu kama hicho. Kwamba MCA yenye tuliwachagua atuchagulie Spika yenye atutaki yenye executive wanaenda kucontrol. Tunataka sasa Spika wa Nandi County mwenye atasimamia maoni ya wananchi na maoni ya MCA, na tunatarajia kwamba MCA yenye tuliwachagua msimame na akili yenu kwamba nyinyi ndio mnachagua Spika. Hatutaki Spika yenye atachaguliwa na executive. Spika ũrĩa ũgũthurwo egũkorwo arĩ wa gatatũ kuma harĩ Joshua Kipto. Ma-MC a mbunge no matanyĩtwo kwĩhĩtithia wa gatatũ gaka. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjiku wa Kĩmani.